салом бинандагони гиромӣ. дар идомаи барномаҳои телевизиони Баҳористон барномаи фурӯғи субҳи доноиро аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе пешкаши шумо мегардонем ва ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо Суман мебошанд. биёед бо ӯ шинос мешавем. хуб, Суман худро муаррифӣ кунед. ман Икромова Суман хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 буда яке аз иштирокчиёни фаъоли озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аз мебошам ва дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок менамоям. Ташаккури зиёд, Суман. Метавонед дар аввал адабиёти хондаатонро барои мо номбар кунед? ман бештар адабиётҳои хондам аз муосири тоҷик мебошанд. бештар аз устод Саиддин Айни китобҳоро мутолиа намудам ки инҳо ёддоштҳо мебошанд. Ятим, Дохунда, Марги Судхур, қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик ва ғайра мебошанд. ман бештар боз китобҳоро аз адабиёти муосир Убайд Раҷаб Куштори Бехунро хондам. Марди ҷасур Муродалии Раҳмон, боз Духтари оташи Ҷалол Икромӣ ва айни ҳол китоби асари романи Ҷалол Икромӣ 12 дарозаи Бухоро мутолиа намуда истодаам ки хело шавқовар ва хело ҷолиб мебошад барои ман. Ташаккури зиёд. ғайр аз асарҳои насрӣ, асарҳои назмиро аз шоирони муосир аз бар намудаед? ҷони ширини Мирзо Турсунзодаро ман аз бар намудаам. ман аз устод Лоиқ Шералӣ шеърҳои аз модарномаи он кас шеърҳоро аз бар намудам ва боз достони ҷони ширин, духтари муқаддас, қиссаи Ҳиндустон ва сайёҳи Ҳиндро низ аз бар намудам. Ташаккури зиёд. хуб, биёед аз яке аз дӯстонҳои устод Мирзо Турсунзода якчанд мисраро барои мо пешкаш гардонед. достони ҷони ширини Мирзо Турсунзода. ҷони ширин, ин қадар ҷангам макун, ин қадар беҳуда дилтангам макун. гашта гашта дар сафар боз омадам, боз дар наздат ба парвоз омадам. ҳар куҷо ки хоб кардам хистам, ҳар куҷо ки буд ҷои зистам. ин дили ман манзили ёди ту буд, ёди рӯи ҳуснободи ту буд. бе ту нагзашт аз гулӯям об ҳам, бе ту дар чашмам наёмад хоб ҳам. бе ту ҳар як рӯзи ман як сол шуд, бе ту дил ғаш кард чун атфол шуд. бе ту дидам гарчи зебо духтарон, бе ту бишнидам суруди ошиқон. бе ту дар тӯю тамошоҳо шудам, бе ту гоҳо булбули гӯё шудам. Ташаккури зиёд. маълум мешавад ки дӯстонро ба пуррагӣ аз ёд медонед, вале азбаски фурсати барномаи мо хеле танг аст, аз ин рӯ ҳамин қадараш кифоя аст ва мо суҳбати худро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ, бори дигар хотиррасон мешавем ки барномаи фурӯғи субҳи доноиро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед ва ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 шаҳри Душанбе Икромова Суман мебошанд ва мо суҳбатро идома медиҳем. чун ба ҳамаи мо маълум аст ки шумо китобдӯсту китобхон ҳастед ва мо мехостем пурсем ки чун ҳар як нафар макони дӯстдоштаи китобхонии худро дорад. хуб, баъзеҳо дар китобхона мехонанд, баъзеҳо дар алоҳидагӣ дар танҳоӣ мехонанд, баъзеҳо дар хона мехонанд. шумо дар куҷо бештар дӯст медоред то китоб хонед? ман бештар хондани китобро дар алоҳидагӣ дар хонаамон дӯст медорам ва китобҳои бештарамро дар алоҳидагӣ дар утоқи худам мутолиа менамоям. хуб, дар як рӯз чӣ қадар вақти худро сарфи китобхонӣ мекунед? тақрибан 4-5 соати худро ба китобхонӣ сарф менамоям, яъне машғули китобхонӣ мешавам. бениҳоят хуб, Суман. чун шумо дар синфи нуҳум таҳсил мекунед ва имсол хатмкунанда ҳастед, чӣ хел гӯям, имтиҳонҳо низ шуморо интизор ҳастанд. чун шумо 4-5 соати худро ҳамарӯза сарфи китобхонӣ кунед, ба дигар дарсҳоятон, ба дигар корҳо халал намерасонад? не, баръакс, ман китобхониро дӯст медорам ва барои дигар корҳоям, дигар дарсҳоям низ вақт ҷудо менамоям ва вақт барои ман пурарзиштарин чиз мебошад ва ман онро сарфакорона истифода бурда китобҳои бадеиямро мутолиа менамоям. яъне вақти пурқимати худро сарфи китобхонӣ мекунед? Ташаккури зиёд. бештар кадом китобҳоро мехонед?
من بیشتر کتاب‌های سرگذشتی را مطالعه می‌نمایم که برای من به نهایت شوق‌آور می‌باشند و از ادیبانی دوست داشته‌ام جلال اکرامی، کرامت‌الله میرزا، سعدالدین عینی، عبیدالله رجب، میرزا نصرالدین و غیره مطالعه می‌نمایم که آنها خیلی نیز اثرهای جالب و شوق‌آور برای ما نوسان می‌باشند. یعنی شما بیشتر اثرهای ترجمه حالی را دوست می‌دارید، می‌توانید؟ بله. خب از همه اثرهای مطالعه نموده‌تان کدامش به شما بیشتر پسند است؟ به من همه اثرها پسند هستند، اما من بیشتر اثرهای ترجمه حالی را میپسندم و آنها را مطالعه مینمایم و یکی از اثرهای دوست داشته ترین من این یادداشت‌های استاد سعدالدین عینی میباشد که ایام کودکی و نوروزی استاد را به قلم دادند که خیلی هم شوق‌آور میباشد و در آنجا مرا سرگذشت‌های استاد سعدالدین عینی به خود جلب کرد و آن کتاب را من حالا تا قسم سوم مطالعه نمودم و عین حال قسم چهارم آن کتاب را نیز مطالعه نموده ایستادم و برای روزگار سختی سعدالدین عینی که در مدرسه و در خانه‌شان گذشته است این کتاب نقل میکند و چقدر سعدالدین عینی مادر و پدرش و یکی از دختر دوست و یکش نیز از دست داده است خیلی علم‌آور میباشد. این در آن کتاب نوشته شده است که برادر سعدالدین عینی از نداشتن چیز جوره او را در خانه بیبی و بابایش مانده بودند و بیبی و بابایش از سببی که آنها نیز کمبغل بودند نتوانستند که به او خوراک‌های بسیار دهند. از بس که سراج‌الدین برادر خردترک استاد سعدالدین عینی فربه بود و او عادت کرده بود که خوراک‌های بسیار خورد، از بس که خوراک نبود او جانش او وفات میکند و یکی از دختر دیگری سعدالدین عینی باشد که او لاغرتر بود او زنده میماند. چونانی که همه ما میدونیم این اثری ترجمه حالی صدرالدین عینی می باشد و که در آن سرگذشتی استاد صدرالدین عینی با پورگی روی کاغذ آورده شده است و شما میگفتید که از این اثر چی فهمیدید؟ خب حکمت آن رو برای ما میگفتید. حکمت این اثر در آن است که سعدالدین عینی با این قدر مشکلی هایی که در زمان او بود در زندگانیش او به خواندن شوق که داشت خواندن را میخواند و کوشش میکرد که باز علم های دیگر را نیز از بر نماید تا که در زندگی او را راه بلد شود و ما که در این زمان استقلالیت هستیم ما را نیز وادار میآید وقتی که این اثر را خوانیم ما را وادار میآید که باز هم کتاب ها را مطالعه نماییم با کارهای بیهوده وقت خود صرف نماییم چون که وقت این به‌بهاترین و پرارزشترین چیزی انسانیت میباشد که آنها برگردانیده نمیشود و ما باید آن را پیوسته در خواندن اثرهای بدیعی و خواندن کتاب های گوناگون صرف نماییم. گفتید که از مدرنامه لویق شیرعلی شعرها از یاد کردید، می‌توانید؟ البته. خب بیاید یک چند مصرع برای ما قرائت کنید. مادرم میگفت دائم وقتی خواب کن البته با پهلوی راست آن همه کاری که نیت میکنی صبر کن با قوه بازوی راست نان را دائم به دست راست گیر پوش اول آستین راست را گر ببندی دستی راست دستی چپ نه خیر دارد نه بقا خورد بودم بیخبر بودم هنوز فرق بین دستی چپ یا راست چیست بعد فهمیدم مراد مادرم زین نصیحت هاش دیگر بوده است با چنین پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بنموده است. بینندگان گرامی این بود شماره نوبتی برنامه فروغ صبح دانایی. تا دیداری نوبتی خیر.